Shisin la dan uwei ubaman berune ubaman la bun tayo shua bakan poi ka puja pembelang ulari pensengai lupa ya uwei ukun belang. Haba kata ka sengi kala poi ula kre ladang step perngap ban let kenya ya uta ukun belang haki belai durga jong u. Kajaka kenya kalong ka bakam jengai bat paji nalaga yeng jong u. Kumta ula shiem ya uta ukun belang ula ba ya u haka terpeng. Kat ba udang yat we beriu hakata galenti ke bajengai laingut kinong tu kila yo i yo u bat uta ukun belang ba ura hala keterpeng. Kumta kita kinong tu kila ya ong para magi la kumno ngidei ban yo ya utei ukun belang bara utei ubaman bat kila ya ong ru ulalong ubas ngat ba bat ubak kalen ban bamdo. Kumta ngidei ban ya thau da kabut kumno ban yo ya u bat hangta kila ya ja no siteng lenti namar baga deiru galenti kem bat kilaya plan kumno banyo ya uta ubelang. Hadien katu kat nepoar kat ba uta ubaman udang ya lenti marwei ula kendu ya wei ubrio bat uta ubrio ulong wei ne kita kinong tu. Uta unong tu ula le menle buram ya ubaman ula pendat ya lagi kti bat ulangu ula dam ber ula ong artan. Habang apet ya keselang mat jong pi bapita ya kito kirong nga ikum ubaman. Henry ngamla ban sengutu kumno ubaman pan unba halor katerpeng ya ukso bajak liakan ni. Uta ubaman habo yo sengawi kita ki kentien ula bitar lep berula pai kitien. Memat la ni me berye ba min ong kumta bangaba ya ukso. Mem itu bau de ukun belang uta umentu ru ula ong berula jebab hei map yang abaman ngalakum baklang i kumba ude ukun ksau tipi. To ki katawat sengusi ho bat uya no laga jong galenti. Kampaji kindat anda uta ubaman ulayat no nangta ulay kendu say uwei par unong tu ubadai uwei na padang kita kilaingon. Uneru ulangu ya ubaman bar ulaang nakaman jong pi nga i kumba pidai ubaman. Henry nga i pelasi bon ban yo i ba pi ba halaka terpeng ya ukun sniang. Balai pi pentengit ilade da kababa yagine ki kun sniang baja klia. Uta ubaman ula bita lep ya utaru bat ulaang memat la bat mem itu ya ukun belang bangara uta unong tu ula pai kitin hei wat snusi kan rat bangaya tu ya kabaki kmat jonga ki yo i lada piti kena shisha ba ude ukun belang to nyu mau om lelei bat ula lek no laga jong pat kalenti. Uta ubaman haga jing bitar ula yat no marwei anda ulayat sakat tu kat ne ulaya kenduk saya weipat uta udehi unong tu nakata ke kenhun laingun. Uta unong tu ulale menlek pet lengok sipang ya uta ubaman berusaang. Kaman berkaryam kabet jeng pi teka penpau ba pidai ubaman Henry lada pidai ubaman shisha kumno pinba halaki terpeng ya ukun masih ubalayap chesh ulaang hangta berat no shua ban yo i ki weipat ki beriu. Ubaman hangta ulaking klik kelempap ula perkat halade ba uta ubaba hala katerpeng udei ubalong kencak suat ayu re ayu sipang ukalaksau sipang ukalasnyang sipang ukalamasi ubalayam. Kumta daga jingbital ula berat no ya uta ukun belang ubaim siapa kinyut harut gelenti bar ulayat laga jong gelenti ukuyu ru barok sirinjeng bat ula ba barok sistep ya uta umrat suat kinsha ayure. Kita kinong tu barok laingut kila syurki hangta barok lai bat habakiyo i ya uta ukun belang ba ubaman ula beren kila letchim bat kila bam do ai ya uta ukun belang jong uni ubaman. Parlok ba i na kane ka khana ngin yo ru ye ka jingsnang ka basngotenan bat kata ka jingsnang kalong ngi em haka pertai bon ki breu kinwan ban pensoi da kumni dokumtai Henry ka ei ka bangin le ngi de ban dan ya laga jong ka nong rem ka baskan om ban sungai than ya ki ei ki jing yo i bat ka jing batai jong ki wei ho ai ka don ka por ba ka jing pen i jong ki wei ki long ki baba Henry pi de ban bishar bnia pat la ka ta ka jing le jong pi ka de ka baba ni ka basniu khnang ba pin la ban yeng ya ki ei baro Parwan rahat jaga jingjam.